Mayapayaldo puning gino, inipo, panibayong dake, ningke katamong pilamsik at lipato, king parokyanang ima. Di San Pedro at San Pablo, turing dalang peka importante ding minunang Kristiyano. San Pedro, metong yakaring orihinal ng 12 apostoles Jesus. Simon ing kayang orihinal alagyu at kapatad ni San Andres. Bayuya Mayaus maging apostol, metong yang simpleng manasan o fisherman o Hudyo, kagin king dagat-dagatan ning Galilea. Pelitan ni Jesus ing lagyo ng Simon, king lagyong Pedro o Peter, ang mga baldugang batu o rock. At kaya no binye Jesus ding susi king kayarian ning banwa. Ini rason nung bakit karing larawan at imahen, panetayang akakit ni San Pedro amag na ng susi. San Pedro imumunang diling Santo Papa, Kristo mismo imig talaga kaya bilang pamuntok daring apostoles. Manibat kanita, ni minsan aliya may pakluding pamisalin na ning espiritual upaya o spiritual authority manibat kang Pedro, papunta ka rin kayang meging katuki ka rin king Roma. Ila ding mamuntukan ka ring obispo, ding talapagmana daring apostol, at ding anggang may malaning Diyos. Pepa ng Emperador Nero, San Pedro ka rin king Vatican Hill, king pilatan ni Banwang 64 at 68 AD, king kapamilatan ning pangapako king Cruz ang makabaligtad. Iti pauling para kang San Pedro, aliya karapat dapat mate, king parehong paralan ng makanano yang mete, ing kayang gino. Saulo, iti ing minuna ng lagyong San Pablo, metong niyang kaya nakang pariseyo ang mabagsik king pamanlupig ka rin Kristiyano. Kabang maglakbeya papunta ka rin king Damasco bandupigan ng Kristiyano king Lugalaita, pe bakit ya kaya ing sinubling mebe ginuking dalan at may bulagyo. May laos sa king syudad ng Damasco, Saulo, at karin may binyagyo at may nakit yang pasibayo. Kanita, pelitan na ing lagyo na king lagyong Pablo o Paul. Isan Pablo, mayayaw siyang apostol karing pagano o apostle to the Gentiles. Iti pauling ning katapatan na king gino at nung makanano yung karayo ing kayang disnan. Manibatan kasi may konvertiyo, may nakalyaking mabilog ang Mediterranean, manibat king Holy Land, papunta king Roma hanggang king Espanya, karing alihudyo a emaniwala kang Kristo. San Pablo, tatalan niyang espada at libro. Espada ulining instrumentong ginamit daring mekamate kaya at libro o scroll uling niya ingpe kamarakaldiling simulat na libro king Biblia. Metong pa, simbolo de ding espada at libro ing espada ning espiritu o sword of the spirit a iyapin ing amano na ning Diyos a iyang panlaban king demonyo. Isan Pablo mayahuyabi anting martir, karin king Roma bandang 64 AD. Tubuya Tarsus i Pablo at pauling Romano ya, pepatabtab de batal imbes na ipakude. Ing kayang buntok, tinalbugyang makatatlong ulit, ameging dahilan ban may kaatlong sibol, nung nukarin niya digpa. Dening sibol o spring at sula pamanggaman ngening king kasalukuyan. Dakala salamat po king pamakiramdam. Pasibayo po iningke katamong tilamsik at lipato, king parokya ng ima.
Maya payabak po. Miti punta mo kaniting 13 Domingo ning karaniwan a panahon. Atintang kamalayan, impotang tatanggapan tala ring taong yata kakilala, tatanggapan tayo ing Ginoo mismo. At tilo kay katamo ring sarili ng amanong Yesus tungkol kaniti. King taong yata kakilala, ing Diyos daralawa na katamo, iti emo makapatungkol kay katamo, karing kay katang pamilya, nunean timurin karing kay katang parokya. Makanano talang tatanggapan ding taong emyembro, karing kay katang pisamban, at taong bayong lipat iba't karingaliwang parokya. Tatanggapan tayo ing Ginoo karela, ganakan yunong makanano na katang matulang tatanggapan ning Ginoo keti. Ing manimuna king kakatamong kapag masasyan, Reverendo Padre Jonathan Riven E. Season. Masaya tamo pong mititipon king lagyo ning ipampo ning anak kampo ning banales espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Jesucristo ing lugod ning Dios sa ting pamikayagom ning banales espiritu mantabe sana kapilan man ke kayo. Kaluguran kong kapatad, ing Ginoo tatanggapanong matula agyang ding ginulot keyo kapamilataning pamikasala. Tanggapan tamong mitmong kapasalamatan ning kayang kapatawaran at mabiyasa tamong mamatawad karingaliwa ibat kaya. Ginong Yesus, tatanggapan da ka, potang tatanggapan milaring magsalita king lagyo mo. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Heso Kristo, dirinan da kang marimlang inuman, potang ampatan mi ingkaw ning metong karingalagad mo. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginong Yesus, tatanggapan da ka, potang tanggapan miya ing peka malati ka ring kapatad mo. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo.
King Dios, sa lubos mayupaya pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana king bie alanganga. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos, sa ipami, king kapamilatan ning grasya ning pamanampun mo, biriyan mong maging anak na kami ning sala. Pagkalob mo sana, king na kami, miyuman magbalik, king dulom ning kamalyan, nunay bagkus kaming manatiling lalo, king masalang aslag ning katutuan mo. Itiadwan mi kaya ko, Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo, ang anak mo, na mabibiyempo magari kambemo king kametong aning banal na Espiritu, manggaman king ngalanganga. Amen. Pamamasang ibat, king kadwarang libro ding ari. Misan na yaldo, mintaye Eliseo king sunem, nung nuya manok nangan, ing metong ababaying mabandi. Kinumbira ng mangan Eliseo kimbalena. Manibat na kanita, karine mamangan Eliseo, nem pupuntaya king sunem. Nga naniting babayi king asawa na. Baluho, king ilalaking maralas pupunta keti. Tao yung banal at talasuyo ng Diyos. Igawata ng malating kwarto kimbabo. Dinan niyang pagkeran, lamesa, luklukan at sulo. Karin niya na yung pupuntay keti sunem. Misan ayaldo, mintane na naman karin Eliseo at tinaglusya king kwarto, ban magpainawa. Nga nang Eliseo kang gihasi, nano kaya ing malyari kong asuyo para kaya? Nga nang may kibat, alayang anak alalaki at matwaning asawa na. Nga nang Eliseo kang gihasi, ausan mo niya, inawas ne at tinalakadya lelening pasbol. Nga nang Eliseo kaya, king tutuking banwa, king oras ayanti kaniti, at tinakang kikilikan ayanak alalaki. Amano ning Ginoo, Salamat, King Diyos.
Idalit ko kapilanman, ing kaya pa ning Ginoo. Idalit ko kapilanman, ing kaya pa ning Idalit ko kapilanman, ing kaya pa ning Parati kong idalit o Ginoo, ilugod mong ekukupas, ipasyag kuin katapatan mo, king kapilan paman, uli nga lang kayangganan ing lugod mo, ing katapatan mo, matatagyang kalupa ning banwa. Idalit ko kapilanman, ing kaya pa ning Mapaladla o Ginoo, ring taong biyasang samba at dalit kapurian keka, ding mabibiye king aslag ning kekang ganaka, uli mo, magsayala pati tingapon, layon da kang pupurian, ulin ning kekang kayapan. Idalit ko kapilanman, ing kaya pa ning Mga ragul na ring tagumpe, ababye mo kaya kami, magtagumpe kami, uling kaluguran mo kami. Ika, Ginoo, ing memili, king kaya kaming talapamingwa. Ika, ing megkalub, king arimi, o banal ning Israel. Idalit ko kapilanman, ing kaya pa ning Idalit ko kapilanman, ing kaya pa ning Pamamasang ibat, king sulat ng Pablo, karing tao Roma. Kapatad, ewari mituruke kayo, king inyang mebinyag tamo at miyagom kang Kristo Jesus. Mebinyag tamo at miyagom king kayang kamatayan. King matulid a pangasabi, inyang mebinyag tamo, mikot-kot tamo kambena at mirakayanan king kayang kamatayan. Banong makanano yang sinubling mebye, king kapamilataning maligayan ang upaya ning igpa. Makanyan tamo naman mi bibye, king panibayong bye. Nung miyagom tamo king kamatayan ng Kristo, paniwalan tamong subli tamo namang bye, kalupa na. Kristo, antimo ing balo tamo, king kayang pangasubling mebye, enemate kapilanman. Alaneng upaya kaya ing kamatayan. Inya, meteya para king kasalanan. Misan mo at para king sablang panahon. At ngeni mabyeya para king Diyos. Inya, ikayuman, ibilang yun ang mete para karing kasalanan, kaya kayong sarili. Dapat mabye para king Diyos, king pangayagom yu, hang Kristo Jesus. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Metong kayong lahing pinili, suging saserdosyo, banal na bansa. Puriyan niyo Diyos sa minaos kaya kayo,
bat king karulumduman, at ilipat na kayo king makapagmulala ng sala. Ing ginuman tabeya kay kayo, Kaya kan timore, pamamasaking may pabalitag pangkang San Mateo. ligaya kaya ko, o Ginoo. Jesus nga nakaring kayang apostol, nino maning ipalalo ni tatana o mana kesa kanako, eya karapat dapat kanako. Nino maning ipalalo ni ing anak na, babae o lalaki yaman kesa kanako, eya karapat dapat kanako. Nino maning mamusan king kayang krus sa tetuki king kagulutan ko, eya karapat dapat kanako. Nino maning sasagip king sariling biyena, mabating yakeya. Nino man ing mibabating king biyena, alang-alang kanako, akit na. Nino maning tatanggap kaya kayo, ako ing tatanggapana. At nino maning tatanggap kanako, tatanggapanay itang mitubod kanako. Nino maning tatanggap king tinubod na ning Diyos, uli na ning tinubod niya ning Diyos, mirakayanan niya king ablas ning tubod na ning Diyos. Nino maning tatanggap king taong banal, uli na ning banalya, tanggap ya naman king ablas ning taong banal. Nino man ing babye agyang king metong mong tasang danum, amarimla king metong karing peka malating deti, uli ning alagad ke, sasabyan ko, kaya kayo, eya may pagkaitan king ablas na. Kaluguran kong kapatad, ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Papurihan kaya ko, Kristo. Mayap at magrasya nga bak po, kaya kayo ngan. Pakigrit talapam po rin kekatang kasiping good morning. Good morning po. Metong po kareng masanting values sa tintamo anting Filipino at iti tatangalan dyan naman po reng banyaga. Api niya po itangaw san tamong close family ties. Ne? Itang close family ties. Anong nuka rin, dating familia, ne? Hanggang tsulaking meto nga bale, ne? Inganak da, mikayanak ya, kaya bede pamurin king bale. O kaya, ring pengari da, ning lalaki o ning babae, kalukob dala naman po. Ne? Neng kay mikapune king tud, kaya bede pamurin. Mama ko, kakawani, in comparison, karetang malalyari king aliwang bansa, nepo, lakwas na king US, tang apansinan mo, yung anak po, tang tinuklong ne o tinungtong ne king 18 years of age, mama ko ne king pibale-bale na ning kayang paingari. Bangka nito, maging independent yo, ne po, bangka nito, gahawanan na nung nanoy itang kaburyana na king kayang biye. Makakatalakad ya, karing kayang adwang bitis. Kaya po nung kayabe danoman deng pengari, potang daratang itang oras sa magkasakit na la, makipag-ugnayan karelang pengari o ningkay, babalik na la, ningkay masakit na lang pakiutusan, gagawan dadala-dala kareng home for the aged, itang shelter para karing mas makatwa. Unti na bong balamong papakit na mapuputot siya itang connection da. Pero ikatamo po anting Filipino, very close itang kakatamong family ties. Ne? Anyapin po siguro, ing metong sikreto dareng tao, deng Filipino, anya masikanla king kasalpantayanan at masikanla king karelang biye, huling
ating palagian mikidad ing mamye amano, masanting amano karela. At itang akakit tayo nung makananula ka close, nung makanano de paulagan ning Filipino ing kayang familia. Kimpong kaya katamong ebanghelyo kanitingaldo, medyo makabiglaya uling ing ginutamang Jesucristo, papalad na kaya katamo, mga mano ya kaya katamo, na nga na, nung ninuman kaya kayo ing mas kalugurane, ing pengari na, o ninuman ing kaya kayong mas kalugurane, itang kayang anak, kesa kanako, eya karapat dapat kanako. Bala mo nung lawen tayo, sasabyanan ni nga pong Ginoo, ing pabren mo la, lakwan mo la, tuki ka kanako, ako ing dapat maging number 1 king biemo. Makanta po kaya ing buri ng sasabyan ni nga pong Ginoo? Nung makanta siguro, ing buri ng sabyan kaya katamo, ay uwian na. Ne? Nung sabyahan na kaya katamo, dapat nga na, lakwan mo la, at tugi ka kanako, uwian na. Muli na ko po. Mako na ako kay pangapari ko nung makanta. Ing buri ng sabyan, pabren mo la. Ali. Ne? Nanong buri ng sabyan, nanong buri ng ibye, iyapseng amano kaya katamo. Na dapat, anting tao, mumuna tayong luluguran ing hapong Ginoo. Mas luguran tayo ing hapong Ginoo. Because in turn, potang abalo tamo at bebiyasa tamong mas luluguran tayo ing hapong Ginoo. Mas lumalam mo naman ing lugod tamo karing kapara tamong tao. Why? Because we learn from the love of Jesus. We learn from the love of God. Itang pamagsakripisyo, itang pamamye king kayang bye para king meto yato, itang pamagdaon na ning kayang sarili para kay katamo, o iting habalo tamo. O ita, ing malyari tamong, malyari nang ituro kay katamo, potang inuna tayo king kay katamong bye. Mababiyasa tamo namang lumalam itang pamagsakripisyo tamo para king familia. Pag sumikapan tamong idinan tayang masanting a ginabukasan ning familia, mababiyasa tamong potang lulugod tamo, karingke katamong katubali, karingke katamong kayabe, karingke katamong familia, itang lulugod tamong ngalang panenayang ablas. Uling nung manenaya tamong ablas, manibat karetang maya pagagawan tamo king familia, halayang kapupuntalan. Eya tutu itang lugod. Pero nung magsakripisyo ka at may biyasa ka king hapong Ginoo, maging makabaldugan niya itang kekang gagawan uling mababiyasa ka manibat king hapong Ginoo. And so, this is the invitation, the first invitation for us, that we make God the priority of our life. Number 1, naging kaya katamong biye. Anya pinatyo kayo po, Kenny. Sisimba kayo. Mga di kayo. Uling buriyo, ing mas luguran niya nga pong Ginoo. Uling patse, mas kaluguran tayo nga pong Ginoo. Mas aluguran tala naman ding familia tamo. Kadua, nga nang makanyan king ebanghelyo towards the end of the gospel, nanuman ing gawan mo, kareting peka malating kapatad ko, gewa mo naman kanako. Nung ninuman ke kayo nga na, ing memyeng metong tasang marimlang danum, kareng peka malati kareng kapatad ko, uling alagad ke, nga na, eya makalingwan itang keyang ablas. At kita pong particular sentence ito, at inyang very small detail, laburi kong lawen tayo. Nga nang makanyan, nung ninuman kaya kayo ing mamiyeng metong tasang marimlang danum. At inyang marimla, itang danum. Bakit? Nanong buri ng sabyan nito? King pamigunam ko po, itang marimlang danum, potang mawa tamong mawa, lalako na itang kawa tamo.
At nakanyaman, king kaya katamo akmulan, king kaya katamong pakiramdam. Sabi dapin kaya nga panalben ko keng Facebook na. So refreshing. Balo nga panalben niya itang, kunwari, manyadyang inuman, itang muntaya karinderiya, patang kayo, bala mo, itang emisisingap, manyadyang danom. Iba ti prank dalakanta, minumiyang danom. So refreshing. Itang karagula lalaki, patang kayong boses na kanta, lalatine. Po. Itang marimla, nanong buri ng sabyan, potang gagawa tamong mayap, hanggang ordinaryo yamo, itang kekang gagawan, hanggang malati yamo, itang kekang gagawan, potang binye mo itang best, itang pekamasanting, potang atin yang lugod, maging yang maragul, king panlalawe, naningapong Gino. Uling potang yung gagawan tamo, atin yang lugod, po, apansinan mo yung difference. Nekin pa magluto po. Karing pengaring magluto kedi. Potang magluto kayo, kat mong lugod, kat mong lingap, balang kumabsiring ka kung anak, nga naman kanya, kanta-kanta ka pa. Potang takman me, manyaman niya. Po, uling ating lugod. O iting seke kang secret ingredient, itang lugod, alalagyan mo kitang luluto mo. Pero pansinan nyo, potang magluto kayo po, wala kayo king mod. Tatalan may itang asin. Mo na, utos ding na anak ka rin. Ako ang gagawa king ganaganang obra kaya king balay. Mo na, utos. O itang kaya kang tatal na duka na naning asin, may yugse, may bulos siyang kitang sabong luluto mo. Manyaman niya pa. Aline. Ngayon, hanggang yaman-yaman, huling mimuha kitang asawa, paulup mo kayo itang sabo. Edi kahalat na. Potang alang lugod, milalakoyo. At akakit mo itang maragul difference dareti. Anya kaluguran kong kapatad, o hindi po yung panagkat kaya katamo. Sana po, nanuman itang malating gagawan tamo, nanuman po itang mayap agagawan tamo, dinan tayang lingap, dinan tayang lugod, ibiyeta mo itang best tamo. Aliuling bisa tamong ablasan na nakatamo ni nga pong Gino, nunet lalo tigit uling oite ing sukat tamong daptan. Itang mayap, itang pekamasanting anting Kristiyano, yang sukat tamong daptan. And in the end, maragul ing panlalawe na ning ngapong Gino, at ing ngapong Gino, ablasan na nakatamo, biye alanganga. So, reti po nga duwang bagi, kaniting aldo Domingo, kaniting kalabing atlong Domingo na ning karaniwan na panahon. Let us make God our priority. Let us love Him more and more, so that more and more we can love others as God loves them. At kadua, hanggang makananuya kalati, itang kekang gagawan, hanggang balamo king panlalawe mo insignificant iya, potang dininan meng lugod, potang dininan meng lingap, maging yang maragul, king panlalawe na ningapong Gino. Ini po, lagi kayong kukutang kaya kayo, ninong bisang muntaligaya banua. Dengay magtasgamat, malakwan kayo. Ni katamongan, bisa tamong munta, ligaya banua. Pag sumikapan tamo, na yun na tayo nga pong Gino, luguran tayo nga pong Gino, at gawan tamo, karetang mga lating bagi, adaraptan tamo, ibiye tayong lugod, ibiye tayong pekamasanting, at ablasan na nakatamo, karin, king ligaya banua. Amen po. Talakad ko po, tipasyag tayong kaya katang kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Diyos, sigpanglubos mayapaya, ni na lang king banwa ang poniato, at kang Jesucristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagniking upaya ning banalay Espiritu, ni bayit kang na maritiyang birhen, linas sa lalo ng upayang Poncio Pilato, ni pako king krus, mete at nikutkut, Inipaya ka ring mete, ing kalungaldos, sinubliyang nebye. Epaitas siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, sipanglubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik yan namang keti, bamakum ka rin magyayang pong mengamate. Sasalpantaya ko, king malala Espiritu, king malala kapulungan katolika,
king Pamisamak ding banal, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang miyaring mete, at king biye lang hanggaw. Amen. Kaluguran kong kapatad, malagwang tuki kang Kristo. Adwan tamo po king ginuwing sa upano ring sablang bininyagan, at nga tamo pong manalangin, ginu, pakiramdaman muing panalangin mi ulitan tayo po. Pakiramdaman muing panalangin mo. Para kareng magkasakit, mi biyebye, agpangking karelang kasalpantayanan. At para kareng bisang maniwala, dapote bisang mamusan king karelang krus, manalangin ta king Ginoo. Pakiramdaman muing panalangin mo. Para kareng tatakot, mitagulaling king karelang sarili king Dios. At para kareng bisang sumuyo king Dios, dapote bisang mie, para kareng aliwa, manalangin ta king Ginoo. Pakiramdaman muing panalangin mo. Para karetang era asakwil ing pamikasala, at para karetang manyawad kapatawaran, dapote bisang mamatawad, manalangin tamo king Ginoo. Pakiramdaman muing panalangin mo. Para kareng siralub, paulining maragula kapag subukan, at para kareng sablang manalig, king lugod ng Diyos, dapot naman papakit king sarili ng lugod, manalangin ta king Ginoo. Pakiramdaman muing panalangin mo. Para kareng mete, king kapayapan ng Kristo, at para kareng sablang meyango na biye, dapoting kasalpantayanan daw manatilig makalihim kay katamo, manalangin ta king Ginoo. Pakiramdaman muing panalangin mo. Para karing manalig king pamayubling miye, at para karing maburing maniwala king banwa, dapot naman maniwala keti king yato, manalangin ta king Ginoo. Pakiramdaman muing panalangin mo. Inipuwadwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Itinganaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Manalangin kayo po kaluguran kong kapatad, baning kekatang daun matanggap yara paning Diyos pang lubos mayupaya. Tagapanes sa ning ginuy ting daon karinggamat mo. Hingkapurian po ni kaligaya ning lagyuna. Hikasaplala tamot ning mabilog ng banala kapulungan. O Diyos, save pami, iking malugod, babye, bunga karing sakramento mo. Pagkalub mo sana, kinging kasuywan mi keka, maging karapat dapat karing banal mong kalam. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabe kaya kayo, Kaya kante mo. itasyulareng puso yung. As nalaking ginuy. Pasalamatan tayong ginuwa Diyos tam.
karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat ampong matulid, sukat ampong makakabusing puryan ampong pasalamatan dako, kapilan man ampong nukare manaw ginuba na pa, Diyos sa malugod ampon maganaka. Ampat king maragula pakalulu mo, liguran meng tutuing yatu, hanggana king tinubod me kaya kami ing metong adala pangabos. Biriyan mo ing miwangi siya kaya kami king sablang bage, subali mo king kasalanan. Bamo pin akwang aluguran kaya kami itang sadya mo ng liguran king anak mo. Ngening king kapamintuan na kaya ka, mangayin tulid kaming pasibayo karing kalam mo. Kalam abinating mi king pamikasalang pamaminto. Uli nito, kambering sablang koro ring angel ka rin banua, daralit ming kaya kang ligaya, lain makyabe lang tuk ng babya kapuryan. Kaya ka, at ngaming ang masayang kakanta. Ikapining banaloy pa iking sibuling sablang kabanalan. Ulinitay paniga po mi tugtugming espiritu mo antimoy titi pangambun kareting ayin mi bang pabanalan na lahat para kaya kami gawa na lang katawan ng pongdaya ning ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi papuan kanitang benging mi pagtaksilan niya at bayo na kusang lubdinaw ning biyanaking pamaylas sampong kamatayan kinuha na yung tinape. Pepasalamata nakat pinuri. Piraso na yung tinapet, dinuang nepo iti karing disipulo ng ana, puanan iti, ikayungan at mangan kayo kaniti. Huling iting kanakong katawan, amid daon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan, kinuha ning kalis, pasibayo pe pasalamata nakat pinuri, at dinuang ning kalis, karing disipulo ng ana, kuwanan yeti, ikayungan at minum kayo kaniti. Huling iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo ang pong alang hanggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa may patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo itiking pamigaga na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayan. Inyang ining aganakan mi po, mapamakalulungib pa, ing kamatayan ng po yung pangasubli ng mebya ning anak mo. Darawon mi kaya kaiting tinape ning biyeting kalis ning kaligtasan. Lain mi pong pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo kaya ka. Mapakubaba mi pong pagamuha mo, kaya kaming ansanang misulusulo,
Kikatawan ng pong daya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal na Espiritu. Ganakan me po ay pa, ing banal kapulungan mo makalaganap king meto yatu, bang miganape king lugod, kambe ng Leo wa kaya kaming Papa, i Florentino ing kaya kaming Arsobispo, ipasyano ing kaya kaming Arsobispo emerito, ding sablang pari, diakono religyoso, ding sablang susuyo king banal kapulungan mo, ating familyang inaus mong marap kaya ka. Ganakan mula naman din kapatid ming pepay nawan at manenayang subling miye, ading sablang meya na biya tanggapan mo sa naking maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kami ngan po, gawan mo kami ngan pong karapat dapat magkamit king bielang hangga. Ban kayabe ng Maria, ing berengin duning Diyos, kayabe ng San Jose, kayong esposo, kayabe ring apostol at ding maligayang martires, ading sablang santo at tinupad king malmong kaburyan, king kekabanding panahon, puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, pena at kaya, ibang mayupayang tuto, kaguming Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalan hangga. Pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalan hangga. Ingib pa pepatawaran na katamo, patawaran tala naman din ka para tamong tao, iba't king puso at nga tamo pong manalangin.
O Diyos, sa paming ginuming Aso Kristo, sinabi ng karing apostol na, "Ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo." Mula sana po babalik din kaya kaming kasalanan, kakulangan. Nung pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banala kapulungan mo. Lain may pamayapan ng pangpisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyet, magari, manggaman, king alanganga. Amen. Kapayapaning ginumantabe, sana kapilan man kaya kayo. Kaya kan Ngayon po masaya tamong ipakiting mikakan metong tamo, king kapayapan. Kaluguran kong kapatad, nyo Jesus sing kordero ning Dios, nyoing milalako king kasalanan ning yatu, mapalad tamo po mayaws king dulang ning kordero. Katao na daya ng Kristo, isadsad nakatangan sana king bielang angga.
Sunod na po. Panalangin ng bansa para king kalinawan isip, pamagbalik lob at pamagbayo. Malugod na pa, Diyos ning katatuan at hustisya, tinubod ming bugto mong anak ni Yeso Kristo, aking kapamilataning kayang pamaylasa, kamatayan at pamanyubling mebye, pepahayag na ing kekang pakalulu, at sinot na kami keka at kingyato. Lalapit kami keka, magdulap pangaulo, katuliran at pamagbayo king kaya kaming labwad, ing bansami makatalakadya king metong amasakit pikurus dalan, akakit ming mipinpining katutuan, mayan talay ng ustisya, at ing pamisagsagan, painaning puso't kaladwaning kaya kaming lipunan. Ipanalangin milaretang mi pagkatiwalan mamuntukan, ausan mo lang mibalik king banal obligasyon ning karelang pamanungkulan, sumuyulasan ang mitmong katapatan, katuliran at pamagmalasakit. Pagkalaman mo lang kabiasnan magobra, kambening masusing pamanintindi. Sikanan ban makapagpursigi king dangalan, at kapakumbaban bane manintun pamanablas, nunea katuliran. Alipan sariling ambisyon, nuneing kakayap ding sabla. Patawaran mo kami king pamipikit mi karing matami, king nanumangusto at matulid, king pamananggap mi karing kasangkanan, king lugal na ning kapakibatan karing dapat mi, at king pepaboren mi pangawala ning kapanayan, at pamisan metong, pay na king kaya kaming kapanayan, para karing kaya kaming memalen. Akuan ming dakalabeses may naimik kami, arapaning eustong kararaptanan, uling pinili ming mayan at alang kasakit-sakit kaya kami, kesa king konsensyami, ing takot kesa king katapangan, ing kayalan malasakit kesa king responsibilidad. O banal na Espiritu, ibayo mo la ring puso mi, at laslagan mo la ring kaisipan mi. Dala mo kami, iba't king kayalan pakyalam, papunta king pamagmalasakit, iba't king kataymikan, papunta king mitmong katapatan na dapat, iba't king pamisagsagan, papunta king pamisan metong, at iba't king kasiranlob, papunta king kapanayan. Ituro mo kaming talakad magluwalo para king katatuan mitnong kalinawan, pagpursig yan ng ustisya, kambening pakalulu, at maging kasangkapan ng kapayapan at pamikasundo. Ipaslagming kaya kang sala king kaya kaming bansa, pakayapan mo'y mga sira, ulwan mo'y mga sugat, at italakad ming metong abalayan, ay maglibe king katutuan para mo king kasngawan, at misusuko king kayapan paulining takot, manano na sanang iti maging banal ning panahon, ning pamagbalik-lob, kapanisyan at kapaglarinan, at pamagbayo para king kakatamong bansa. Ban kanita, maging tunay kaming bansang mabibiyaking kasalpantayanan, kapanayan at lugod, lanam ning pamaningap mo ang tingig pami, itiyaduan mi kapamilatan ng ginuming Yeso Kristo ng anak mo, mabibiyempo ang magari kambe mo, king kametungan ng banal na Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, San Miguel Arcangel, Manalangin tamo. O Ginoo, ing banala sakripisyong dinaw na tinggap mi, pasulungan na ing biyeme, king pangayagom mi keka, king alanganggang kupas alugod, makapalto kami sana karing bungang manatili kapilanman, mamunga sanang mayap kapilanman ing pamibibiyeme. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabe kaya kayo, Kaya kanti mo, at bendisyonan na kayo ng Diyos sa lubos mayo paya kambering kaya kayong familia, hingibam poing anak kampoing banal Espiritu. Amen. Imisa mayari ne, umeta na King Kapayapan. Salamat, King. Good morning po and happy Sunday.